Wel, mae'r het wedi diosg ac yr enillydd yn y dosbarth yma i'r Eboles i Blwydd. Dan Williamson ac Ashley Oldroyd gyda Dan Ash Caparo. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, Eboles arbennig yn ennill y dosbarth yma yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. And we have a result here in class 165. It's the Yearling filly or gelding class. And first year goes to number 980, Dan Ash Caparo, the property of Daniel Thomas and Ashley Williamson and Oldroyd. Second was 971, Sarah Poliana, the property of Mrs. Stuart Franklin. Llon gyfrachedau mawr i Dan Williamson ac Ashley Oldroyd. Dan Ash Caparo yn ennill y dosbarth i Eboles i Blwydd yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Dan Ash Caparo, the property of Daniel Thomas and Ashley Williamson and Oldroyd. Congratulations. So these confirmed results now. So first was 980 with Dan Ash Caparo. Second, 971, Mr. Stuart Franklin with Sarah Poliana. Third, 968, Gleidion Mystique, with property of Mrs. Kerry Fell. Fourth was 964, Mynydd Sarah and Chloe, the property of Miss N. Bond. Fifth was 962, Mrs. Christine Alwood, with Shirley Kiblis Wonderland. And sixth was 976, Mrs.